Libuka ukuthi babheme bakholwa kwi-Dade July Experience. Libhalwe ubani udaba-ke uCharles Khuzwayo kwiSolezwe. Lufundeka kanje lithi baqungele amakhaza abeshubisa umkantsha abebethamele iDande July Experience eBushbuckridge Country Lodge and Sport Resort eDande kusukela ngempelasonto. Izikhumbi zabantu zithole inqayizivele yokuzwa izingoma ezintsha ezizokhishwa ngabaculi bamaskandi uMthandeni SK noMafikizolo. Laba baculi asebeke bahlonisa unyaka kuKhozi FM bacule izingoma zabo ezintathu ezingakaphumi umuntu ngamunye. uKhuzani noMahuba bashiye izethameli zisahalela impinda ngenxa yezimanga abazigile estage becula bukhoma. uMahuba uyewachaza izihlwele yena nabadansi bakhe bebhika ingoma. Abanye abaculi abakhiphe amangwevu Gozi Nxumalo, Ntencane, uLimit, uSammy K, Duduzi Ncube, Ayanda Ntanzi, uNoxolo Ngema, uJumbo, uShenge waseHlalankosi, uLihleza, Mzukulu, uMawelele noDanya Devs. Kubaphathi bohlelo bekuboshelwe uTibo Touch, Somizi Mhlongo beMetro FM, kube uJatha Ngobe, uZimdola, uMafresh, uSithandwa Nzuza boKhozi FM, kube uSel Beyonce, Linda, Mr Magic, Sibiya, Felix Hlophe beGagasi FM, kuCeleste Ntuli weVuma FM, Sikhinkili, uMashudula, uMduduzi Ncube, uLimit Ncane noSammy K sebeyabaphinda-ke labo oMduduzi Ncube. Right. Bekuhle kakhulu-ke udelile nje walibona laphana uZi Nxumalo performer nomdansi wakhe laphana. uZi Nxumalo baduma kakhulu ku-TikTok, into yabo-ke yaze yaba serious agcina bemsayinisa-ke naphi lapho oSel Beyonce benoLinda Sibiya laphana bayavela benandisa. Kube uMawelele laphayana nobani uNtencane beperforma laphana-ke nawe uyidlalile ingoma entsha uNtencane laphana u-Ayanda Ntanzi noMbuzweni Mkhize ubehuba ku-Ayanda Ntanzi laphana-ke. Ube nomcimbi-ke laphana i-one man show lapha eThekwini. Abantu bekuse-ICC lapho-ke aboke kahle kakhulu ukuthi abantu bamxhasile khathi ebuya kuyindaba zo-March and March waphinde waperforma laphana. Iy'nkumbi zabantu ngoma niy'bona ukuthi-ke bebaningi abantu laphana. Kakhulu nje kubaba uNala uV-Touch ukuthi yena alethele abantu umnandi baseDande. I'm sure babefuna-ke impinda ukuthi-ke kazi lo mcimbi-ke uyobe-ke usubuya-ke nini. Niyazi ukuthi uMthandeni emcimbini njengale usuke ezokhipha iy'nsimbi for 2 years. uMthandeni bekhipha iy'nsimbi feze imsebenzele bayikhipha last year ezeDubai, but for the first 2 years ekwenza lokho kwamsebenzela kakhulu. Kulokhu kwenza ukuhlukile kulwadedela nje 3 kwayingoma laphana ukuthola intombi iqhatha amalunda ezinye zey'ngoma ey'khona laphana abantu abayizwileke. Nami engiyithokozelile mangizizwa ukuthi zithembisa ukuthi cha izofike zidla abantu leza ngoma uyikhethe ngokwazi na ukuthi uyiperforma nje uyazi ukuthi zizongena-ke kubantu-ke. Sibamba lapho-ke ividiyo-ke soqhubeka-ke sizokhuluma-ke khona la kwi-channel yenu Indofasotho TV. Sesizobheka-ke olunye-ke udaba-ke. Nisale kahle.